sareng kudu Sujati ini nak menjodoh di kehidupan sana di umur. Nah, kita nyan elingang ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab keginan mu berpencerahan yang peskoni alih kanda di belanjang kaden blingorahan hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajah kukus meliti ketatian melidulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan kaden blingorahan hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan ngarang mati kaya tramel aku berbentaran nangin tanggung aja mitra otani pragat di swarga medini skala apa swarga samping selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melitulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajah kukus meliti ketatian melidulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya